Here, this is our land where we grow simi. You can see here simi. This is rasma dal. This is the whole is our land. You can see it. Mommy, and that one is our land over the school. This is all over there. There. This is Anya. She's learning how to pluck rasma dal. See here, Anya. जिन्दगी खानालाई कति सजिलो काम गर्न सजिलो यी माल त हेर त्यो दालहरु मज्जाले त कस्तो धेरै धेरै बनाउँछस् नि हेरे यहाँ कस्तो दुःख छ हेरे मम्मीले कस्तो गरेछ यस्तो मात्र गएर चुट्नु पर्छ गर्नुपर्छ बोक्नु पर्छ मैले बाटो कस्तो छ अबदेखि अलिकति दाल पनि फालेकै पक्तेर मुन्टो काट्ने